A talo fatu talafo o la Radio Samoa i le nei tae au, alo mai o talo le asfaraile. Wa whaaupopo isi fale pālota na se seo na whaamaumau pālota e le ofisa o whainga pālota, ma ua whaatalo sangaina le tatau o na whaia o se ilo i longa tūto o tasi. Te fulu lima fale pālota le ua whailo mai na se seo na whaamaumau pālota. E seile isi pusa ato o pepa pālota mai le East Coast e le I whaitawina I le whaitaungalo I o pālota. Talo mai le pōle aso lua na whaelo whalawa I tele mai e tua wa māua pālota na whaia mō pāti na se seo na whaamaumau. O lea na toe so esu e ai ma o ana nafi na toe whaeloa mai e tua le whae ungaloa ia, wa umo na toe teu teu e le komisi o whainga pālota. O siaki na toe whaia e au fiai pāti, o I tū mālo wha pālota, wha apiei ma pālota wha apitoa. Ma e ui nei wha asa onga na toe whai, e le o iei se suinga I lau te lengo le I unga le whainga pālota le atunu, e le ngata o sui tau wā, ai wha apele wha atula ngana o no fua o lo o no fo ia e wha afale tui taitasi. E se mailai pālota mō pāti na se seo na whaamamau I lalo o isi pāti. O lea na māwai ma le pusa pālota le tū mālo East Coast na iei tutonu, le ono se lau luas fulu pālota. Ma o pālota nei na tau au whai le whaitaunga le alua ia, a e misi le whaitaunga whaalua. Ua whaato e seima le ofiso whainga pālota I le sasi o le au whainga aluenga, ma e lo o suia lava la lātou mau e le I aini whainga whaala tua na uia I taimi na whaitau ai pālota. E se mai le se seo na whaamaumau o pālota. O le foi wato e upu ia le ofiso whainga pālota I le wha o ngā o le manu rewa marae e avea ma whale pālota. Po o le whale le nei o lo o pule sili ai le sui o le pātia Maori, taku tai moana camp. Le ua pale mai le tofinga whai pule o le tūmalo o Tamaki Makauro. Na o le wha pālota le olo o sili ai taku tai le sui momoe o le Labour, pe eni e nare. Ma o se tasi leo I tūmalo o lo o toe whaitau nei pālota I le mai a whaatala sangaina. O whaitionga nisi wa toe whaau o ilo ofiso whainga pālota. O le whaia leo nisi o polkalame e au fiai ma le tufa ina o mea ai. Ua whaau puina I e nisi wa pei mea ai o se mai lei e su e isi pālota. Pei tae olo I ai fo ili whinau o le māsani lava lea a so o se marae o le whaia o mea ai. Ai mo le ofiso whainga pālota o le ua whesilingia pē na wha a whewheo na wha o ngā le nei marae a o lea e pule sili ai le sui tau wā o lo o toe mo e le pālota. E o mai le taimi o talafou, e le eisa tala tele mai le komisi o whainga pālota isu e suenga o lo o whaasolo. Ua toe solo muli le Auckland Transport mana fuafuanga na whai mai ai o le a amata ave e sea mai le vai asa fauka paka o lo o pakaita avali I Karangahape Road po le K Road. Na toe talo le pule nui a Wayne Brown ana nafi, le tatau na toe au ili. Muli ai toe whaato ese le Auckland Transport ma whai mai, e le I le leo na whaatala noa pisinisi a fia I a lātou fuafuanga. O ka paka nei na manao I ai le Auckland Transport e whaava noa mō whewa I ngā pasi. Pei tai e le I māli lia I ai pisinisi I lea vaenga pisi o Aukilani. Ona o lea e wha o ngā e tangata whaatau. Ai mai le pule nu e le o fia o Aukilani, wa ia whaailoa o lea ua toe tau tino le Auckland Transport I lona se. O lona winga, o lea ua toe whaatūmau I na lava ka paka o lo o pakaita a vale a tangata whaatau I K Road. O lea waule ana nafi whaatoa ma waile whailoa I ngā taitai o le New Zealand First ma le Act. O lea toi titi uma le vaiaso whaatoa whailoa I Winston Peters ma David Seymour, le ana tau mai lava I le aso sa le whailoa I, peitai. E whailoa I foi pēna o le sefulu lima I le luas fulu minute le umi. Sau no le taitai o le Act David Seymour a tonu e o atu I le aso sa a sau, ua maua se tonu o le whainga malo. E o mai le tau nei ele I maua lava se whailoa inga whai whaatasi a pātine I tolu o le National Act ma le New Zealand First. Ma I sau noanga le taitai o le National Christopher Luxon e le o toe mamao tau nuu. A o whaatali ai pēr la le atu nuu. O le aso sa a matalia le whonotanga le APEC po le Asia Pacific Economic I Amerika. Le e awa iei taitai o atu nuu e luas fulmalitasi, a o lea e le o mauti noa, pe alu se sui o New Zealand. Peitai, o se awa noa e le tatawana misia e New Zealand. O no le toatelo taitai o malo o le a awai, e mai le tu langi o lo wha moe moe I ai le fitu se fulu pasene o loa wha atau atu I Fafua New Zealand. Ma tala wha aiu, na o le fast fulu ma le fitu pasene o whana wa o ngana wha malo losi I a o ngala kuata lua o le neitau sanga, ma e ui o se pasene e mawalalo, e sili atu lea nai lo le lua afe luas fulu ma le lua. Wha maunga mai le matanga luenga wa o ngana nawhi o lo e loai, o le se fulu lua tesi 5% o whanau,
na tele lava ina tia i a onga i le kuatalua. Tu mai ai whanau a onga Pasifika ma Maori, na o le tasi vai tolu le ana tele ina wha malolosi i a onga. Whaatu sai le afa o whanau papalangi, ma le 5.1% o whanau a onga Asia. Ripoti ai fo ilmatanga luenga a onga, e tele atu ina wha malolosi ta ma onga nai lo teine a onga. Ma e sili atu fo i whanau a onga tūlanga lua. Nai lo whanau a onga i kolisi maululunga. O tako lo o sidi ai lava le whaatulangana o whanau toa anga i a onga, ma o le whaanoi lava o lo o tele ina lea o ngai whanau, o le fulu ma le koviti. E le na o ni usila le atu o lo o whaamawina ai le maua lalo le whainu mero o whanau toa anga i a onga. E whaapea fo i le tele o isi atu ma o le lava na amata mai i taimi o le koviti. O Talanala Radio Samoa, manuia le tai au.